Once abrofo no unimade o maye o ma dane ye anoma enom de ahoma so nan na utua kwa na watwe betofo meme mom de to mo diska ba de a kane emfa ko bi mom pom bekuyen yes o mom fa bombo betu manhia no bekuyen ska no enko ne enko kina bibi na ha wo yes ebre na so se wo se ade ne sa ba bi afiri baniti menya na ntie se abrofo no pese o me de sa ade ne ba nye ne wo fa me menya no ho ntie enye na asema chepa because ehunahuna wo mo god to me ne wo mu no ene hu nyankama de ne ho ade da ho no o mu ntime nye efese kabia yesunsum yes enti sunsum no ene ehunu no mudi omunya ofa ba o de ba no enyina no ene ba bi e hanti wo no o de ba so mans na ena mfie na behwe se saa de na hanti wo no ebejaya enti se o de ade ne ba no mo se saa niema no a edi omunya no ejaya o meka che se emfa ya de akwasi broni na ni gold no de gold na ble wo se taje Jamo bibia kwaba edeba kasi media na kasi television so ena yedi ehemu ye transi dia na nyobia se na oyade yi ado no afense na kasi ozi tumi e wonsuom ono ena ni edi ehemu ye nyina yiri masema pesen se wiemu efa Ghana ye ni Asante ene abrofo ntam nka Asante en yahwefo na tefo ntam ase yi asema pesen se wiemu enra ene 150 years otumfo opemso ene nkofo ko hia mo K University master ntofo mpenfo kuku na pepa kuma bebre ede omonimu nyam ekutie adwumade no ase nane yeba na bedu nkomo ene se asemisi se wiem ese yede agudie ne anina eba abemie loan enfemiensa na chi no se ye wontresa besa Asante case no nti yene na akase ebedu nkomo mia mbidi dwumade wo tami dindo fotome no bomni ba cheme meba Yasan abaduemu na nakase omenchan amekone na akodi nkomo na mse agudie na de bre no yase ayese asichire yentafre ho ma yemene entro yem akwase be ma yade oba abato nchan oba ne nchahwe yase enene na nana makwaba pia ne ponti se twede ampoko ko la ro yase de shemu pia ba ku biem no asa be se wiem no ade ache ba ku biem ade ache sini ate asa fra echi akwase ho nana ya chete mo se gochi ne twa oyemma ese kondo tum ensu emobi anti de no hwe ekoya abofu de fa so e de ye japade ye gudie ne ade ko amanone e share timode so me bibi nti Asante mnifo ji essence wie enkrata sabe ya asunju be ba yese e de abre nana ojin se on agafo de ka mamu nyina aha ba ku biem ade a che ne se de che nura de dika das da bo twedi ampon ye na noma bosom ye nsamanfo o ma da woroma ne koye moa ekobo ehunhum ye ne ye ton ye de ye koto de ye kokuno de ye gine nsem sade de ye to yade de ama no de de ne fa kondia sabiso me ne o kasa sisi yi me no mienu atamfo atwe ho ahia ye wo de de nam saabri ye yi apaye bone ye bom paye so bone ye gu nsa bone ye nyankama de bone ye tworo kalatu se de be ya sembeto nkrabonguma na hawato na nanoma bosoma da woroma ne nsamanfo nti ebambo pawo de hwe so nti ni nyina anya dwuma ayekwa te das de be na nanoma bosom ne nsamanfo asede atoso miensa yahwefo nyina edamo nyina so ase na asema wo kan de ayika se kramai okra ene ni wura de ni bia okra na ni wura etoto na eyi momone etuho ene ode toho ena okra no enkoka che ni wura le se ni wura oda wuroma momone ye da hoyi wa na wansre to guzu hei wo wi a wo be yale enye na me mfamfansie ma wana wosia fasie ne momhwe na wa anwe okra so wo fa momone de asia so na no de be fa ene okra fa momone ene ode hye nanum na ode hye nanum wa mitimi ensa ne waka che mi wura wadawroma momone mi de hye nanum no ehunso no echegu mesi ase ne ya mitimi mi nana what hey asemo okra se ni wura se oh ensuani de ese echegu osi ase kekede a utimi mi le momre no wanye den wanwe
ni wura ni ba lo so na mo ni nyina ayira abrafo ni yake no me ko kwasa sam no ni yedi we esamfo ya na no sim friend ma asam oh yes ye good e no me beto share so e no be fare ko mo so mo share oh nana o ka sa o ka enye papa na ni nyina echi no o mo so bo de bre na ya ye de ni ahwe na mfie me nsaso a na ye twa o mo ka na se ye de there be say o ma me say contract e do na your interest interest say so be say when you good when you adan e be come museum enti o mo hwe nipa na be hwe no na say ye woni gie say bia good amam for me na say be twes ka kra mom no o so o mu ya kwasi apa o mu ya mu o ma fuli pa na ni bibi aseba akoroso ni broni bia oba bibi memu a ne sika free toy na okwa himfie na okobo ohena mane e na ohene no ma no da ubofo so medi na chi na oni eche se ne sika ayira na broni no broni no da uboni ni kwolu odi na chi na da uboni na semnie kokon amamfue sabutie mi awie ya eye broni kwase panyini odi machie yi e no si sika ayira na se wajimi na de kokoma broni no a na se wala broni ne se wala eti ye jimi ni so dis kan kokoma bi ha se wala oh yeah Ofa, o se mo e kwa se sofoba. Me ba ajafo high kasi media na kasi. So eguso awo. En kwa sem ni asembo wa se oba besepa eni kunna haban. Etasen oba nimdifo ano. Enu ntia ya ba na nakasi wo se ya ba abaje enchimu eno. Me se wo de ohia hwara mbese na guski na se no. Na fra na nakasi. Na jinchum bia ohia bia efenije. Na nakasi opankro no ben bonjour mon over pankrono over ele e campaign de bra ye liar enti se pa ye mpanifo no de o hwe kwan so omonye asante mpanifo de o hwe kwan so omonye adeshimama sabe o ka se wudi adwundwire chi abewu oh yeah on say sama ebide sha ase nyina mesere yes e na me ma mfato ho ne ne ma bi tonserewa ewum na asem nyina na se duru me bi a ne ni party bia yesede oh yeah ofo fa bia yesede adwundwire ko beku o da ho be so ko ko sansem we uti a sabe e abote se me kwa na menti abza oh nade on say abrofo no uni ma de o ma ye o ma dane ye anoma yes ano ahoma so na eno mde ahoma so na utua kwa na watwe abetofo to ha na utua wadwene o say manya kwa mi ko wale beba ho so na adai udafo dia abrofo no ye ni na meme mom de so mo discalaba dia skania fa ko bi mo pom bekuyen yes so atiase on pom bekuyen o mo fa bombo betu manhia no bekuyen skano enko china enti se de ma o mo dia na se yala se wireless nana ejentana e ba sa skane enko china se ye ni idea ana o mo aso gitum sa ade ni we yes ana meboa enti se ubu obi gini agi na japade firi ne nchen na se nipa no ebre bi so a no hu se na ade wo so betu baba beje se wato ama wo de a sonko na emom wo de kwambone so na ye a se kamera eti se kamera de a emla so betu am ye kwan am ya agi ade firi ensem na ba to me ba ofa na meboa tie me o me be fa de enko 150 years ni obi no wote ase ntirima na tiase aye onyi ni se ofa krata da ho na onyi ni se ehunhuna o ofa wo de ye di ko na no mo kwa me nya ma hokra ofa na ye ka nyina no o mo nim se ade na ye de wo yes they know very well ajabi wu ajabi tiase yes ajapade bia e wo ho abakosem ne kwankora fa so ade ne ba ye wo toy kura ye ma okrata chese mo green city ni okoto asase se wusi da kura se ma hu papers the papers na chese da so chese efri Africa memu akuro bi efra Ghana ne mai bia edam soronko a ye fe na Asante man ya Asante man so nya Asante man keke
na eda ye sikadwa ho what you say ene ye be faaye so ya ba be fa e de akọ ene ehunu se ye de ade na e ba na de abekire ya ye isu so ye se we odi be yima gongon sa gongon no be ase e ya bote se bi se de be ye de kire se ye ade ni o ade de onya abedi o so kodo e so e je se mpani fo se mitifunu so se si ma mi nsu na ya bo me so ye de abra mi sun na mitifunu ye se mi nsu we dey yi akwa bi na okofa ablewa na ye de ne court ye de ne ko gina court judge ne bi say wudi fa na dibem o se mi wura mi dibem judge ne bi so dey wudi bem dey enti na dibem kire mu kakra ma mi ntie o se pa chawo we dey me ne na me de mensa na prepare anu kakra judge ne ma so a elu ele bufu a o ti ma ko ne ba de be 2 years na unya mai ye wura lu wu ko je wasemo e be ka tei etefu oh na de ye kan de we gina be tutu mu no bibi na e ha wo mu yes ebre na so se wo se ade ne sa ba ba bi efiri ba nti wo hene me nka emfa ntu se bi futuro ngu di pani minya na ntie se abrofo no pese o me de sa ade ne ba nye ne wo fa o fa so wate ho asem pe me minya no ntie enye na asem ache pa because ehunahuna wo mu god to me na wo mu no ene hu nyankama de ne ho ade da ho no omuntimi nye efese sika bia ye sunsum yes enti sunsum no ene ehunahuna o mu di o mu nya nye se keke na keke se o mu de ade ne ba se wo de be dabi wo mu ofaba o mu de ba no enyina no ene ma bi e hanti wo mu no o mu de ba so mans na ena mfie na behwe se sa de na hanti wo mu no ebejaya shame ofasem no maka kire wo no eno ano enti se o mu de ade ne ba no mu se sa ne ma no a edi o mu nya no ejaya o be ka chese yemfa ya de yampa se bi this is the good time wa samre o sa abrofo no ye nyankama de go mu tiri so pa o fa sempa na me ka che o sabre na o se menhia ene ye dey ama na ni bre friend na Komfor sabre na o se na ni bre na fra Komfor na ye nyankama de pa because abrofo no ene ma bi di o mu nya ene ma bi ni ene ma bi e koso kwa hwe mu be kom kra no na kunkum mo nkrofo bi ko e fo so mu ye no kra no omonti ase e na o ma ko spiritual ehunu se ade bi na abedi mo no kwase ebu ade bi abedi mo no awasam pese mo to mo dia enko ba bi a efiri baaye enti a na wo se ye nyankaba de miem ne tight e bet pa se de be ye ntimi nkobiem na menye sure se betima kobiem so ahwafo aha e kasi media ana kasi television so na kasi na oya de yi enene erin ehwem medical kan say besepa eni ko nha ban tasen obanimdefo no asemo wa na ese onyobi a onimde na dwemu do na dwemu oduro ansa no tuma bo wahwefo ofa ansa na no be so boduam akwasi broni na ni gold no the gold na ble wo se saje sebe ye ni me hwe kura aduane eto ase de ni sa bene broni ni gold ofa woni mi se wo the gold ko abrochira abrofunu hunu pa enso mo nka hwe obre tapade wo na ade ne ba na ma wo the gold ni free abrochimema na wo diska free ha wo diska bi free abrochimema ba Ghana memo ha ne ska no numbers bi ho ne broso a ye man fa ba yes ti broni hwe se ye japade bia no e ba bedi ne ho wu aseso akata yes of ma menka wase boy broni adwene so papa na adwene so nya na adwene so che ye bibifu eye etrimo de ne nkwasebo adwen obi otumi ship no packet ka sagum metem suani wo de ade keto bi tu so so be be ko fom we packet wa eye sunsum ship ne ka na ye sunsum good omu sunsum no oma develop no ena mo de sa ne ma no yes broni onu sunsum ekuta ne bayiye no ene se ne bayiye ni na wonu ya bayiye o metu aka bom de ade ahia we de ne de ente se wo ya aboa akoma we be ne bowere yes we be na tabai we be wi ya kasi mu a enye mu bibini black man so no wo bayiye kuta wo no bayiye aye de ma Yakobon de bayiye no ye de na powerful more than om de times 10 na om de no om de pe bibi de aye yes ye de ne fa nye bibi ye didi abro na o aka me didi bone inu obi asemo kan so pafa
abrofo enkoto no ene edie egu pan mu afa nso gu ho ade be tan beba no beba no na abrofo de no umnya wu good na before de no oh e da bi na abrofo de no ko na before de no gum te before de no o fra na oni atwon o fra no atwon waka sebo oh yes say we no ba ko be so ba ko apre no de atwere na afu and that de no o fra no atwon the black man get black sense Oba waka sebo oh azama me ka ti ko tono ba ko so ba ko na apre no atwon no de sare no ko wo so ya na oni aso na o ba e ti o ba abrofo ni de no o mi nyina ko na ye de no o mu gunsuo nu papa what's your point you I tell you I know the papa it home ye no ye twe ho ye ho san bra abrofo kan wo hubo ma yefo ani besemo abrofo kan hubo e ya de amane successful just so de ofuru ya pa na uni e twon san ye hwe ni mayi adwe de ti ya dwene boy asema o kana meto so wonim se abrofo be shape nyina no eye esuomu patao good obe elpre nyina eye anoma enom de adentia na ede be na betuma me wa ya ade na betuma tu akowiem spiritual yes ye nuanom a omwo abrochire ya mo hwe me sa asema me ka me boa mo ana mo ka bloni eye ka na oye no body ni bibia wo ye bia na ebifo na duru engine side no a engine room no bibini bi anko una so bi kai o de nyanko bo wiasa oye mu ne ma na so bi ankata ni na broni awari yesei oye enkwasa sa broni ani yesei o si broni ni kra wo yesei na nani ni hwe to kro mu obi say oye so o katene ni wonyam nani ba ko sade torch no and secretary onyankopon na sa teaching ya wuru enti nyankopon de ma wo ye na abrofo no fa yes enye no kre adwene na anya adwuma ni padua no ebre enti adwen bibia ye ka bia ya adwen ofa bibia ya adwen ye ya adwen kuta etirim no soronko ofa no say programs ni nkyerɛkyerɛ ye enkyerɛkyerɛ ya mankofo sua de pa efa bosomsɛm ho kra no aboa pa eno obi kɔ bosom so a sebe onhwere ni mu hwere achi dabi fiso hu se eno no tete atempon ekwan papa no ekwaya eyekwan hia a on bible no kan ye no ekɔ nkwaje mu no eno na nanom som etu ba na nanom som mu a enipa no so na esom enso enam no kra kwan so betu fa kristo som a edom ne bebre na omo ye no so boni so tia so so ngunsa no ofo bire etu nim se ekwan hia na bible kan ho asem no enananom som na dia ofa me kasa yi nyina ne se enkyerɛkyerɛ ye na na kesi tv ne kesi media ba yi ya disua ye nkyerɛkyerɛ tete sɛm abakɔsɛm amamle ne amane sunsunsɛm de ntia bible ba yi ne ade nyina kyerɛkyerɛ yi amakrofo pipre sua bebre sua ne mafiri enti kamenuanom akomfo dom no ano kamba bom chi domo enso farum se nkyerɛkyerɛ me yi enam no kora ne ade ye kyerɛkyerɛ enti menuanom akomfo no ankasa ebinom egensi nana dodo enisa do so takache what ya say eti bi before adwe wo ye tirimo no se wonu asumasi be ye beka se dipa asumasi na ye enko ade enipa be didi amuani ya beten kate ye nya binyu de beka gu fam to ate na buye nyina enipa be didi amuanya dai eni enya jompa akola bi ena odi ade ma na ade no mpa oje ade no hwe ade na nimisi ya odi atofom no odi na tietia sana bi nya agretie ni nua bedi dia ma no ho atono no empe onya bibini empe papa adwen papa ni bibini tirim adwen wo bibini tirim no nyina ya adwen bone na se yen adwen a onyankopon de man a different special sharp so papa it is a kaye de ye bibi atrase de aboye sunsum nyame de man ye ya enkanya na se ni mo nyama boye se de dwonso aba akokoro yes of what you say where ablofon de aba na meme de mu wani so de hunu ne botaye se enya de abrofo no nsa beka biem enti wo mu bibi tata ho mu omo ntiase enti we na omo de ba omo se ebre bi beso a omo ba be fa no omo de ban ahwe se de enkodua na da omo so no ebe fi wo na nyankopon so be gina na emem ama de enti a omo de baaye no botaye kro tirimopokro eni de enti a question mark na wo ho no ye be ya ama na ya adwuma
ama ade nso aka ana meba ahwefo mo hwe enne ha kasi media ana kasi television so na kasi kasi bi o say tumi de sa gudie ne manyina echi no tata abofo sumsum a omo ntiase ti nema bi happy omo ntiase ntom de ba ehun se de omo tubetu atwara for jen chrebra ehun ya mi yi pa subscribe na se na fa comment bra na unua bi so enya bi enhwe ehia nana ansa na no bibi so asem unum se gold sunsum anop minipa gold bi wo ho a ni gina bre ene ne bobre no ha yesa wudi nipa moja kura gu so ansa na watimadi yes ene de sebe mesreka ahwefo twumutan kura no a otwumutan yesa wudi nipa do hia ne no egu so ansa na watimadi yes yewo gold bi wo ho a yewo nyankama de ne ade bi a yede ma no gold no yewo no endidi so yes akwose nipa ye what you say say gold wudi tuje mu a na sunsum na wu say blacksmith for goldsmith for so omo ye gold no a won so omo de kaja na omo nane na omo ye omo design na omo pe ti gold wudi kaja na sunsum na ye dey enu ntina wudi gold ye sunsum dwuma say wudi hyesuma ibim ana wudi ebibia gold a enkaja ene de okofa de de kaja enye yi ana onye nam awudada enye adwuma wu enti gold ankasa no sunsum enu ntina obi kope gold ana okotu galamse na wa anya ba bia amfa amya nche ne hu nyankama de ne ma obeye na asase ne so ama honhom na yi ama ene honhom ne nam pa on sentiment kada obeto tu gold wa ha ka preba hwe wunya obi fa kwae no kura kwae no a no fa le kwae no a obesi mu a eni 30 minutes kura obos we gold bar enti obi na ni ate no ono kwa bisa ansa na obedi dwuma bi ya wadi ansa na obey galamse adwuma waye enti gold ne de enye sa abrofo ne de bre kwa eye niema bi a ehunahuna omo eye nya bi a edi won no na omo de bre ya behwe se nya ne tibi firi ho wie di a ene ya fa ya de sa amfiri ho de a ene omba be fa de de akwase se nya gold no kwanti na ye de ye wuo ana BBC asie ofa ni tinti ni tetia ene botaya omo de abanyina no edi omunya ano so no omo ntimi nso omo kosunsum spiritual ehunu se ade na kuta omo no omo ni omo di hu agora ebe hye wo ase na hye wo masimpo a hwan na ba be fa sa de no ene omo de aba asem ni nyina ti ne na wie no fa ahwefo amohwe me ene ha kasi media na kasi television so na oyade ye tumi wusum ene ne edi ahyemu ene kwasem ni se de na eka dia na de mekete ye hemfo Asante Komfor ene se musojamu tumi ne so na anya djuma seseye na nka santema mu a na die edi emunyanya to ntwa omu sampa ade na abedu ya santema mu no ana ma omoto omu anya sade a na yekwa nana ebero ase enchecha wo de me mesmeda ase pa ofa ha akasi media akasi television so na akasi enen ko de chemu edjuma de mesia medi ndo fotomi ndo bomni ba emrepem ene mo behia makramo bye bye.